olsun. Emin men bağban bolgondan keyin bağbança süyleyeyim. Bizde özüңүздөр bilesizler bolgonu işletip atkan 1.300.000 gektar жерибиz var. Oşonun 600.000 gektarı kayrak jer. Anan kalgan 700.000 gektar jerde teң jarımında köp жылдык ösümlüktörde çöptörde östürөбүз. Bu bede, lütserna, eksportet bolup bolgonu biz ne 350.000 gektar jerde effektivne işlet otabız da. Buna özü bilesizler murda jer arzan ele azır жылдан жылга жердин baası көтөрүлүп muna Oş областында жердин орточо baası $10.000 жогору болуп кетти. Бул сугат жерлер. А мына биздин суунун пайдасы менен Өзбекистан 48.000 gektar жер кожуп иштетип атат азыр. Сугат кылып. Жыл сайын канчалаган пайданы көрүп атат. Insapsızga kaşık suzsan 5 жолу уртайт болуп атат. Булар insap кылыш керек. Сууну алып атабызбы? Кыргыздар үндөбөй берип атабы? Ошого шүгүр деш керек. Эгерде 1 литр сууну biz 10 тыйындан эле сата турган болсок, күндүзү дагы лампочкабыз күйүп турат, бекер. Аны ким түшүнбөй атат? Качан суу табат болот? Анан кийин кыргыз өнүгөт. Бирөөлөр айтып атат, biz maşine zavod kurabız, biz palan kılabız. Aynen kırgızlar. Allah Taala bizge payda bere turgan nerseni kolumuzga karmatıp koygun. Bul bizdin taza jaratılış, oşol bizdin baylığımız. Oşolunu bizdin memleket düşüngönden keyin, anan keyin bayıyız. Ne sebepten hazır bizde, menin esebimde, mına Cahit Komiteti basıp жатқан 1,5 milyon gektar yer var. Jakınкы Cahitler çöp çıkmay kalgan bir onu emne için elge bölüp beribeyt. Her bir gektarga birden adam beylep, bir üybülönü beylep, 1,5 milyon adama bölüp berse bolamıyor şuna. Bolat ele. Bir gektarga en batmadı degende 800 polikarlik darak batat. Her bir darak $10'dan gireşe bergende $8.000 gireşe olur. Her bir üybüle gününde $10'dan aksa işte tutamı hazır. Çok işletmeyt. 1 жылдык düşümü 2 жыл бағатылы ошол elde. Ne sebepten bizdin ошол çoңдар jer işletүүгө жақсы көңүл бөлбөй атат. Ne sebepten? Sebep degende bizde окууда турган методикалык ne программа жок. Bizde agronomдор жок. Мына ошон үчүн жердин баркын билбегендик үчүн берип атабыз жөнүнө. Ойланыш керек. Мына ушунча жылдан бeri, 30 жылдан beri ne üçün Kırgız'ın yerine kemiği verip, ne üçün başka memleketlerden 1 santimetre yer alabileceğimiz biz. Жалаңы da kemik gerek ağız. Şu sayasatı toktatuş gerek. Bizge dağı yer gerek. Ertegem ne kılavuz biz? Hayerge yegin ne göz? Gelgine tuğanlar. Mına uşul protokoldu. Jokko çıgaraylı dağı mur dağıday kalsın. Murda kanday olsa, oşonday kalsın.